Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampun sedah atas nama Abdul bin Bi'i, umur 40 tahun, kalaban atingkal anak atas nama Mamat, umur 10 tahun. Rencana almarhum bekal kubur akinah pukul petok 00 WIB salah starina Isa. Masalah Mamat beten gule insya Allah siap teti belinah torak biayain ko odinah. Tapi gue minta tolong dekat setuju tretan tor pada tetangga. Tolong tak usah paring oning ke Mamat soal ring sepona. Tikel maklem Mamat tombu sampai dibesah. Ampun dibesah udah tibik supaya kalah paring oning tentang ring sepona. Pebon ada di sekolah. Tadi game. Ini kok WA di. Hai, kirim apa? Anjir lagi kirim apa? Oh, apa? Mak. Wow. Ini kena sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Man, bangun nah. Aku sebu. Ini pak angkat acar tepak. Korea Sena, Arif, Hadir. Hamid, Hadir. Piki, Hadir. Sinta, Amel, Hadir. Susi, Hadir. Luna, Hadir. Amir, Hadir. Mamat, Hadir Ustazah. malah kau terlambat, Mat. Tedong Ustazah, gula tajakin balik. Makun bayi, Mat ala senah. Kelar si Mayeng ah. Engki Ustazah tayo lang lagi na boleh. Coba buka pengajaran saya terakhir. Mamat, coba baca Mat. Pengajaran saya ngunggah kiri berit bab situng. Ayo babu gunung Ustazah. Loh, aji buku apa saya kiba Mat? Pelajaran de kilo tayo salen. Coba ulangin boleh Mat. Oke. Mer, nak beli HP. Wah, tinggal kamu lagi Han benar. Iya. Kenapa? Belum apa? Tahu marin, nasi tablin. Enggak, tahu milik lin jago. Bane. Enggak, kau terus. Kau anu kok kepimun pun. Aku dirot kok. Dirot lalan. Mbok aku dirot ya. Dirot atas. Mikirnya memat kesak mulia mentan di HP. Oh. Dia menunjukkan pukul 14 Udin dan kakak mabes pendabu pada dokumen warga. Dokumen keluarga jalan ada
ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Nom, kau lagi nape, Nom? Alay bisa nain anak-anak. Kenapa yang lo? Sini gampang mo kung HP na bila. Salatang, tapi dalam laki. Baan din acer bang oto. Kaning ringking, pahnan pentar, pakul madaki mabila nang tenang. Para apa telepon o kaming tape. Bai pakul ko aki ban ko pakul nelpon. King tak bisa menseria. Soalnya sedia, beda anu peteng. Jadi tak bisa mau nelpon apa anu saja tak bejo tengah malam buru bisa. Soalnya mau neng siang, beda anu peteng. Ngaruh sekali ke. Meneng na peteng ye beda siang. Sini bakul nelpon aki mun ben pat la penter ning ringking otu tau dadan engko bah nelpon nah. Iko ja jimpa suruh kirim PC sedia. Laki nang koy, Nom. Udakin nga pa kaming tape. Iya gampang kung masalah dia. Pokok mo tu bandul yang kau bah mau jaga panidan mana. Setiap siap, baan di mandi, si mangkat ngaji. Para malam tu dia di mandi. Mak berong kuilik. Ada ya drone bener bah. Sini mai bah. Mai kah? Terakhir ya Allah. Oh, sana berong sembarang ya. Tak maju kak sapi ni mah. Protes ni bilang. Ada apa lah? Lepet. Ini apa? Mai kah? Ya. Be, ya Don. Depan be. Be. Antos, Antos. Ya, inom dulu. Oh iya, langkong. Bagi minum dulu. Ikan nak kau nginom mak. Ya. Ya langkong ya. Mak lebih dulu. Iya, nak kuy ba. Oh iya, langkong. Bermelik penagan baan. Cik cenggalah. Ya beda mah boleh. Lengak rumah buat teka. Benih yang dak ya cenah. Ya paling lebih buat teka panuan marhum turun kanan. Ini enggak ruah lah. Jenjak ruah. Saben bagi nang kok ngacer. Mesti terlambat. Dibarin tak tedung, cak antai cegei ben mbak. Oh. Ya mana cek pada terampas kok ben mamat. Yang bocor yang cang-cang pas tentu cek kededung. Iya lek paham. Tapi kan baan kau tuh ngontrol kia, kau tuh ngajari kia. Kemah parah ujian mamat lah. Bila kayak ujian parah lah ya ujian intihannya. Iya parah lah ujian. Berarti belum pernah kita sombong nih coba ya. Ya ujian nah tak tahu kita itu tentu akhir masa itu. Ya pokok serang larang. Soalnya ngari barin ucan kok lah pada larang ke lu. Muncan kok ri bunga kah sederhana kuwi. Tak usah mewah, si penting beda pengajian aja cukup lah. Iya, make kara pangko nggak rokia lah kar. Tapi mau lirik beri mau narua banyak wali murid se. Akak cakap sekolah-sekolahan lain. Ya repot men ngaji ya. Itu ni lah nggak ya. Deki kabarin jak berempah berjernah. Engkau malah bisa long mempolong dari situ ya. Iya, lik tapi kayak ngain ya. Mama cak kira ulangan.
Oh iya tina gampang-gampang ulangan aja. Ya cerna bengkok. Iya, tapi nggak dia. Kisi-kisi soal laruah, kau tunggu aku WA. Baan mencetan di WA, aku tandi tarap. Tina saboran nah. Aku tarap. Enggak saboran benih kayak maksud mulaka. Tapi tak on kun gara-gara HP dia. Deki bakal bentang puluhan boleh kan kok. Tapi demi kebaikan. Kebaikan apa min? Lik, Jadi lah men, kok mangkat terakhir betong haki. Tani bit abit kita tak nyaman me kun ngeliat tangke. Tak kon kun bahasa TV naneng kok ben kan tadi coba lagi ya deki. Sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, kita sekolah. Muka terlambat, kan kita si Waki. Tos. Bilang dong buku. Terus. Gimana ulti batin aku na di na marah. Nang kada. Terus doi, hari kada. Ayo tuh mah. Dah semangat sekolahnya setahun, nya sekiket. Bahasa apa? Tidak kena lain. Let's go. Berdiri mah mamat, magun karek tasa. Kita ada si tahu ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Teng dari mah banjong. Datang tina langker. Pola cetak ngiding cila masuk dia. Sesuai tugas ini beri nah. Beri tahu jawab nah. Tugas apa? Masa kelupain. Tugas saya esoro nyareh jawaban. Ku laku hari kiamat lo tepak hari apa? Ya, mun mamat positif tak yang ngerjakin ya. Coba Bang Rip. Pagi hari kiamat tepak hari apa Rip? Saya pun are Jumaatat. Met. Mun di tepak hari apa, Met? Sami hari Jumaatat. Sin. Mun di tepak hari apa, Sin? Hari Jumat juga, Ustaz. Bener. Kulaku nikah hari kiamat bekal datang are Jumat. Anapa polana? Polana hari Jumat nikah paling bagus are. Ben lamba Nabi Adam kasa ciptakin ben Allah perpaan are hari Jumat. Tat. Mun kiamat hari Jumat negara se hari Kamis da emah. Abah, cong. Ben tahu dari di macet badan negara saya pita are na cong. Iki entat mata hari natita. Jasa ben mat kun oma tahu ben. Iki epat nelpon tengah malam. Mun ebara siang atau peteng. Apaan sapa? Anggula. Apaan ada lamba mati mat? Bean boleh kikini ruah. Apaan tuh jepok seher? Apaan sapa sih bero mat? Sialecet. Pas tanya akin kamu man. Berarti mama jaten dat. Iya Rip. Mamat jeten Rip.
Mak mulai man. Lu kok jotem no? Jangan siapa? Jangan Ustad John. Engkau. Kau tu deh. Takut. John. Berapa? Kau kena ngucap. Kalau tak tiba semangat benjok pun tak jotem. Seboran. Ngiding ber, ha? Tadi berbatas. John. Seboran. Penicaran orang sepuluh hari. Oh tolong. Hari usaha aja ni. Usaha aja ni. Tok, dirau turun aja cerita saya. Seboran. Bang, kalah, tosah, boleh. Mat, tengakin. Tak sekapin sekolahan bisa beri rasa nyaman dan aman ke murid dah. Pagi tinggal raja, beun lepas teti guru. Pak Open, benjok cak kau caken murid dah.